Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasyat le niam jo kahima khairem kala poino shakabakon hagala si ublei hagabala ai kangu kadam yau blei nong thau nong bu ringkat ka kerpat ka kerpon bat kaduai ka pirat bau news nam unong snam ubabha hagarap karyang bat ha kathung katep Usim kahima khairem upaim Dr. Balajit Singh Sim layathu ba ka jing pandap ya kani ka jing le anyam kalong ka ba ai jing hon ki khun ki hajar jong kahima ha ka ba baro ki layo bani shimmanta ha ka shat bar ka le anyam le rukom mentau snam layo on pandap laj luat ya ka le anyam kom ha ki arsnam baladap baki haban bud ki kendon perkheng jong ka sarkar namar ka jing don jong ka khlam Hagate ka shat le niam jong kahima khairem la yo banwan ya shimmanta de ki khun ki hajar jong kahima na kaleng ki jaka kumna bhoi na war bat na ki we ki benta ki bahap hapo kahima Lawan ru bansak hilang do menteri rangba ke jela ukandet ki sangma ubala senyang shakhima da ar klur tingka na ka benta ban snapan bhai ki jaka pet kai bat ke jaka le niam le rukom ladon langru ulam phang yung dar ba thau an ba met ba lingdo u chief justice ka Meghalaya high court ki menteri sarkar ki MLA MDC CEM ka KHEDC lembar ki khun ki hajar ka hima khairem nakaleng Festivals and our culture is what gives us our identity. This is what makes us unique and makes us who we are. And hence, we must always ensure that our culture is preserved, is protected, and is always promoted. And hence, I'm very happy to see that Shad and the festival that we had in the past few days has been a tradition which has been maintained and kept for many years and decades. And for the celebration of this festival, I have promised all the heads, the traditional heads, that I will be supporting and giving financial support to the government to build up the infrastructure out here. And as a first phase, I am happy to announce that we have sanctioned 2 crores for the overall development of the area and we have released the first amount from that check today, which I have over. I'm going to be sure that in the coming days and years also, the support from the government will always be there to ensure that these kind of festivals become more and more grander in the future. All the support required to ensure that we celebrate it in the best possible way, so that not just our people, but even the other people and the guests and tourists coming from outside can see, can enjoy, and be part of our celebration and our culture. Public sejaru ya pi ki kun samla ki belong kum ki nongkit kubor nora kubor bat ki nonglum kubor pen sapriang ya ka hok bat ke jing sisa kita kisin ke ba unyu kong labu angi te kising simti ublang telai hapo karai muli pisinong muli ka hapo karai muli kalong simti na ka banta jongki ka de ban khampen suk ha ka bedai
bat kecing bu cai blang hapo tengkong ke yang sat suaban pendrung siapa kendram belang kadon kami bu cai blang te hakan kami bu cai blang ka khambam sibun ki por ka khambam sibun ki kenta te namar ba kanyam jongi ngani kede kede nyam ka balane daki benai daki tiaw te lada kapor kalanang bun kapor kalanang tu tende kabalong nakaliang kinong penbit penbiang ikaniam kurukom kinong penkrep kurum ki basamit kum ki dolia lu asamit ki bun tayaw tengi senge ki yaki nata kadaw mi panbor apan jingbit nausim hadin bariat hai hadin bari peni ki jinge ba kajing ya simti IT ublang utlai hapo yang sat hapo kasat te long ba ke ke bang imyo ban sedeng ban peni ban snap ya kajing kum kata ke report nak banta kangu kadem chung khon ajar mong kimyo ban jubab lut kimyo ban phlalut kidang sanut da kimi na po ka tengkong yang sat kami bujai blang ki ang bangi myo shu ban keren hok ban phla hok ban jubab hok ban ya thu hong namar bolong ba lengkot ai kapor tadi nak kada bang sara no apo sino mauli right mauli nang bantang khon ngawer ya ki sinarai ki bahab apo ka khadar blang right mauli himak hidim de ka thik santaring ede ka kada de ka singi ka ba bah de ka singi ka basuk ka ba ka kemen nak banta ki sinarai ki saudara mengkat kirang basnong ki no sensar sinong namar belalum lalang hangti ngarungkat undo ki menteri kum ki pesan kari muli kilon ra yu blang tulai hapo khar blang kalong ukhat ar blang utheu long urai muli urai waken urai no khling urai no blai urai maucha urai maulam urai no sken urai letino sopan urai na shany urai percat urai setiat urai nekur kini khat ar blang khat ar tulai ki ulong kum kita ki kenciri ki batasong ya kesensyar kadar ka bahab hapo kecing pe jingbi da ki basan karai muli kalong kum ka kemi raj ka bape ba kemi na ganta ki jingbit jingbiang jong ki sna raj na ka banta ni airu kesensyar kadar ka mar pedeng ni airu kesensyar kadar ka belong kat benbiang ni airu kesensyar kadar ka ba khoi ka basuba na ka banta ki jendan jingbit jingbiang hi jong ki khon khajar hapo karai bar kisna raj kecing simpi ublang hang thi porimli kede u ublang utlai rengkat uphet nado bangala de pentip yaki ya ukurwa rengkat kapurana balayo nage yingsim da wanram da kidholia ngau ndo ka kamram junga ban pentip yaki sadar ba wadei kasi yaki ban penkre yaki jong ublang utlai rengkat ublang utlai ki rum yo senyang ban hei na kitnom ying na ki khun khajar ban penmi yo senyang nak banta bantiet ki yo ulang rai thumu nak banta sodar ulang rai thumu nak banta no senchar sinong ne ulang rai thumu ru nak banta penbet penbiang haman la katrum yeng bijongki ubhet ude uta ujing ai sungpha ki nak isna rai da kita ki jingthung ki bra yo ki nak banta ki jingku usim kami nak sat kusnon ka ba ki yo ki jingku nak banta ki jingthung ki ka babiang ki kesemba ki lai ki nagano no ki jingsha pencot ka mariang lai ki nagano no ki jingsha pentut ha ka no ka jing wan ju uslap ukri tengi bo ki jing duai nak banta bayar ki sauyom ki somoy ki thi ki sau ayom ki somoy ki sopor so banta ki biang nado kapor nado ubnai bet nado ubnai ot nado ubnai khai hado benakiu hado hayau hado dawar tekum taru hadim rangi yo ki jing khu gordo kejeng leniam ler kom naus iemu kami nakasar kesunan tingi ai ki sithi ko khobor sithi teki ai hinga tak jubab ko long bo ursnem bo menta long snem ubasuk ubha babiang ga ayom ke chongki giyo yu so upai ubha giyo yu phan shriu babiang ki lait nak tru lait nak tram giyo ga ayom ka babiang lait na kita ki siapencot ka mariang lait na uperthat lait na lili lait na erba lait wersan lait na jing sat penjulor ha ka bor ju pria kita eke ru kiwan kisau yom kidan la kapor jong kiban wan
de habawan ke slap habawan ke upriru kiwan kat ku micunut kam cu khun wa wajar kiwan da kata ke ban pentengen ya ke memariang ya ke domet usla kithe ke plang lung gilang yaw ki sei lung ki sesla ki yo ru ya ku the ke jing thung ba bha ki ra ha do yaw ke byang kaya yaw ke byang kaya dia the chung ki yo ki kita ke jing kin show ha ka yeng sem chung ki byang ka the ka thung byang ka the ka kamai ka chi chung ki byang ka karo ke sang chung ki byang ka plak produk chung ki yo ki ro ka spa perthei yo ki ro ka spa msim kata ka jeng per khu hadin bra sim I ka the jing IT bersim ti blang hapo re muli te ki ba ki sanut nakaling chu ki khon ke jar ki yathu iso sodar ukli ka raj na ka mata ki chunun kam ki ki la da don kano ka ba ki ba ye kendo ke jing em ba la kisngi ha ke jing bi de ko mariang ki yathu iso sodar ukli ka raj kita usodar raj ki rang basnong ki wan yathu isenga ulondo ha ka por IT ki blang tu hai te harem re asngam ya kata ke jing o jingnam chong ki khon ka jar lang ba utau ukli no sar usodar sinaran tengah aku unda mabuk sing ku nak mentai joki ba ulai un thase sibun ke baro nang ka benta ulai shilong un kerseuti ya ki leong rai ki leong sinong ke joki ka bodon hapo ki rai khnang ba ulai rai long sinong unda un kier ki the ki leong rai long sinong joki ki dei ka ba penis no harangkat ulang seda ki wanra sa keduan de lengba kanam ka kerteng jong phan rai phan sinong nimla ban sun ra yu blang utelai klem don na uchong uta unong kit unong ba unong da unong ker unong wan ra ya ka hok ko benta jong ulang li long seda nimla ban su ong mun hun bendukut undang cha kusnam handai habadon upanong rai long sinong undai hau te ublei ubabu ublei bhajrong ublei ubhajrong tam ublong kumlis nong blei usun syar bat wa ublei usam ya usim ukmi ubra chet hak ma ublei ya uthi ulong sim man sim ka ban ayu ka sin syar ka babej ka bapha na ka ta ki jan gam chong ki khon ki hajar up wo wan nya Din asem wa silahap penduna yang jesim kalau dunia saat baik yo kita untuk covid tendai asem mampu asui mungkin asem mampu tu yang negeri juga baru ini yang semuanya simpulkan buat mereka komponi ini jenglong jong jawan juga punya kesan itu kalau kita disebut ini yang yang mesti banyak dari kita sisi mungkin kita pula nanti saya sebenarnya akan tahu dari yang tu saja kita sebutkan dari yang tu saya bahwa masa benar itu jawab bahwa sama-sama kita ini penting kalau itu cipusa kontrak sama ada melawan ini harusnya berada ke jemput yang badan saat ini tehrom nampak pulang ini aspek ini lah ai ke gentleman penyerap tapi develop juga dan kami yang akan kembang ya di wan kita juga saat kita semua berbagai ke start dulu tentang sifat jenisnya lawan berlain untuk sepak itu tidak tidak penting sungguh lomba aja terlaju lepas itu jadi kita berat ini sesi lepas itu sama kayak senang kerja yo itu keren banget untuk ini rekam naik dengan
kan long di sukses jadi dari sukses ikat di rekam jong baru Pak wan penyesuaian tentang bansan ada wannya wan PK yang don jadi sendiri sebab yang sekasih yang lalu dan lespa ni lampoi lespa lam guna sih jadi don jadi satu nakeleng kima nakeleng kibenta jadi macam ni nasi boy pada sama Yukum juru, yubun di pusat melakukan baru, nakeleng kibenta juga mau ngapa baru di sini, nang ta nasi tersat, nang ta napo selong itu, but wig bang amnak nyusu itu, bun di benta juga, kita di benta juga mah, nakeleng benta juga di sini kiban, jadi benta sentrang betul. Terhidap lagi semua itu baru di kirmen berat, itu pak berat itu mantap. Tapi yang kalau memberi bantuan yang macam ini, aku kira susah penek jadi sebentar jadi pun kira dia dan bertahan satu susah itu susah beri ini. Ayo orang di bahag kita kesini ada dan yang begini jadi